Okay, samulala gear to test dale ani ta ring semi final re ani ta da decision go joye re ro match thangbo di Shimla da Camel Town cha ro ro ta kuni su to bai na ni ta da semi final cha wo re ani ta na big jel match di bir da lada cha ro do ni korani su to bai na semi final re ro a ring namgyule miti sigma do shle da jigal da Camel Town koran so ground ro 아니 맞아데 카메라 스나이퍼 니 갈라 tradition there the sniper jig there sniper jig there sniper tara da gollu da sniper किधर highlight ले ला कि तो तय हो कम ठुक देंगे highlight तय हो तो देख किधर jig समझ गया और दा रो ओ गोल खदु लुगो में हा घूम दो ता क्या दे वो तो कुछ सब याद हो ना या पा दो क्या दे जो इन्हें ले दा 그런 수치도 했다 정말 안 돼. 오늘도 이게 카메라 들어도 돼. 하이라이트 정말 니네 좀 걸다. All henge samalola ker do highlight sibala ning thapane tujichi that ring semi final chadure and semi final dig nanglola dikje ngobu ngi di Shimla che dikje mabu ngi di Camel Town chadure number 2 ni ngone tharing su thoba yina ani sani dosini final and zemo thamadi chadure sani ani Shimla ta Camel Town ta tharing gi temotangi simusingi ta khalakhan jamjikle sha Camel Town kuran so che ani Shimla ani ni parula re la so 예, 다시 그 재밌는 거는 Thank you.